Ndo toka be ono be share so na Bula FM number 2 na share isu. Bula FM number 2 en seri. Ni sambulu binaka se kwe ungo na pakalele kani nonda itukutuku na mbungi ndai. Esa bakaroti kibuando na minister na nonda matani tu mesoli na nona ibol ni kere bagadengu ena kena kile kasa mitaki ni atadori na takadaka ni beba sangai. E bakaroti o Asnil Sudhakar na minister ningele mai buana puni bola ni Fiji first mesoli na nona ibol ni bagadengu ena noa. Ni otire kena kunei ni ndo bua sangati ko endo na linga ni bengarabi lewa ena ndo na tambana ni lawa e biti e kuni telanga ni ndo bua sangati telanga e so telanga one lewa ena sona be bolau ni takadaka e bugandi tako aya set kayum na buni lawa ni ndo bonua ni sa dingo mina reporte mai buana e leongo kasana toruba ki nei kalawa me sanga me bangala taki me baka nimbese na solia na no ni bol ni kere bugadingu ia e bagarita ko linda tambuia mai na toni beisanga ni ndondo no me tau endo na lewa ko kaua me baka ni tobo mbedi na beka e aboedora o Sudhakar esa tegi bubakila isar toka na rebu ni mate na COVID-19 e na bunga na bese burabura ni ongo e rawa ni watakilai e na kena sa lutu sartiko na iboli e rando boli mai e na be mate ni tu kabita kabitoka kina na mate ongo e ka batieti ni rasa kakabaki na be bisnisi na nondo bonua e na kena sanga i metau do tinga na be ngarabi ni bisnisi ndi na ngani bakile to na rebu ni COVID-19 e sa bakile tel to na kena sa lutu na wili ni taya e rando boli mai na be bonua e be takabi to kina na mateongo wambimbi na matani to China e bagarita na kambani na Bandek Fiji ni rauni na maki mena walenga isara na bengarabi ni bolita e biti e na bida na bula mayungo e na kadi bugatiko aya seyet kayum na bunilawa ke ni minister ni beka boilabo ni nonda bonua na ikur ni tubu boilabo ni nonda matani tu e na be mama ni bitu e na mbongi ni singa lutulebu e na ikarua sanga ko ono ni singa ni bulongo ena ngai pesa bo sataki ni tubu bongo ena ndambe ena loma ni mboselawa ena ka ono kini ka diu ni singa ni bulo e bereli ngona batulewa e sando mundu ataki ni oti na nonra mbose bata na lewe ni komiti ni beka boilabo ena kabini kuwa e sama to so itelanga na ndambe ni mboselawa kandondo no me bredori ena mada o meongo kini ka rusa ko bitu ni singa ni e bereli me adoba ni matai ni singa ni bulo me ena mbakiongo kina gito esa kere kenda tiko nando ni beto koni o jeri tuai menda tomani tinga nando beto koni me bakani sember ni daba tiko na sota ningito le abitu ena ambaki bakan gito ngo ena ngonongo erto toga ni katol ni tutu na timi ni le abitu ni biti ena walu sanga bul katol na poindi salamuri na sota ni Vancouver Sevens esa kilande bagitiko na dorbo na beka enda lago druma nando ribeto koni salamurena no tundruka na final be South Africa na LA Sevens keina bata ni kota final be New Zealand na Vancouver Sevens erto sa kele mai na nando bonu na dorbo kasa bagadanga utale toka na baga rawe na kena sangai metango magitale na matai ni tutu na tubu ni poindi na timi rabilo abitu ni nondo bonua esa kakabakiani kina sot ni gito le abitu mai Londoni ke Parisi na bula o me mai da bekir na bagale leka ni nonda tukutuku na kene kuri rano na semana steseni na Radio Fiji 1 kina bula FM ni bagadingu binaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.